Kalumpung nya kali ahor 4x4 off-road kalau poin nak syuka bakut hadin kejing kun nya kali hekilenti ke bakoro koram kebelane kumbalai smi. Ha kebalawan banyak syembenta de kinong nya kali senrang berkentai ke batibit nak kelengkatan stelam ini kentup nak jalan Meglaya. Bad dengan kalumpung lepan hak perdano ha karsatipak ha ke distrik Ribhoi. Yang ini kelumpungnya akali hekilenti ke bakoro koram lepan niat kekenhon jaga adventurous new trap off-roaders ahor hak balapia ekji kon hakikat tu kini kekerdan ke berkentup ya ke SS1, SS2, SS3, SS4 bat SS5. Kentup ekjinya akali hak pormen mir. Lawan bat penhak perdano ekini kelumpung doba MB Tongper ADC ke distrik Ribhoi hak kejingan lang ba William Heck sembut kongsan uba Damien Umdor presiden ke ahor uba Ferdinand T. Kharkami Vice President ke Ahor nalor kiwe-kiwe. Habakran ha kejing penhak perdano ekene kelumpungnya akali uba MB Tongper ula penpau kejing kemen banyo banwan sakhi dalade ke rukamnya akali ha ka bakene syembata ke lepen i kisapnya akali ke batebet. Bat kani kerensan kanang pela de kenongnya akali badan sab banang pentebet syuk-syuk elade. Ula kit bok ke ruang ya barok kenongnya syembata ke balawan bani syembata hang kelumpung kamtam ya kenong job. Bagi nangla ban kiu syuk-syuk akisap jongki bat ula kentupat bagi jengnya akali kejingnya kop kin kut nok tang he kejingnya kop ndrai om ban but teneng ya kum kini komnya aki surok nang ban lat kejingja ki besngusi nagliang ka ahor kalayo bensam ki husna merengkat berkesong pisah sabarok kinong job haki kerdan ikunnya akali boper banda kaliang ka ahor kani kelempungnya akali kelakan mau buramru yo ba lan kupar sauk me bam kuah dua rublei ubre udkhot jong kani ka kenhon